باش خوێندەکارên zîrek çawane ez mamoste Sumeyya Buara me mamoste zanisteyên civakî refa şeşemî îro em ê waneya xwe a pênca ji beşê çaran em ê bi hev re biqedînin derbas bikin. Li vir de hîn jî em di warê teknolojiyê de me. Mirov yanî em mirov ji spêka xwe de hewl dide ku jiyana xwe bi şêweyekî pir baş derbas bike. Êdî ji bo ku jiyana mirovan bi şêweyekî baş derbas bibe divê tenduristiya wî jî baş be. Ji ber ku ger tenduristî ne baş be ji ber ku nexweşiya mirov nexweş be ya nexweşîk li dora wî hebe êdî wê pir zehmetiyê bikişîne ta ku jiyana xwe bi rengekî baş derbas bike. Ji bo ku em jiyana xwe bi rengekî baş em derbas bikin, ji bo ku em nexweşiyê em nebînin, em hewl didin, mirov hewl dide ku jiyana xwe ji nexweşiyê biparêze. û dema ku nexweşîk çêdibe êdî mirov ji destpêka mirovahiyê de di çareseriyan geriyaye. Çareseriyên ku ji vê nexweşiyê xilas bibe yan jî vê nexweşiyê bi dawî bike. Ji xwe di vir de dibêjin em behsa destana Gilgameş dikin. Gilgameş xwe ji bo ku hevalê xwe ji mirinê rizgar bike li çi digeriya li dermanên ku bê mirin. Ku mirin tune be bigere û ku jiyaneke xweş û dirêj jiyan bike. Ev jî armancek e. Wisa gelek mitolojiyên mirovahiyê hene, gelek çîrok hene ku mirov her tim hewl dide ku jiyaneke bê nexweşî derbas bike. Em werin em bêjin destpêkê di Misrî û Babilî di bijîşkiyê de pir pêşketî bûn. Misrî û Babilî di bijîşkiyê de pir pêşketî bûn. Misir û Babil pir pêşketî bûn. Di vir de dibêje tê gotin jî ku di wê demê de jî neşterkarî kirine û çêkirine. Ji xwe em werin Yûnanê dibêjin li Yûnanê jî perwerdeya a derbarê a bijîşkiyê jî pir bi pêş bû. Yûnanê perwerdeya bijîşkî pir bi pêş bû. Li Yûnanê perwerdeya bijîşkî pêş bû. Li vir em bêjin em vegerin sed sala navîn. Li sed sala navîn çi çêbû? Zanista anatomî jî pêşketibû û heman demê de jî çêkirina amûra a hûrbîn û bakterya jî hat naskirin di vir de bi pêşketina zanista anatomî û bi dîtina a hûrbînê jî û heman demê de jî bi naskirina bakterya jî di vir de pêşketinek mezin di bijîşkiyê de, di warê bijîşkiyê de çêbûye. Di vir de em bêjin di heman demê de jî çi hat çêkirin derman hatin çêkirin û van dermanan jî pir nexweşî hatin çareserkirin yan jî çareseriya pir nexweşiyan jî hate dayîn. Êdî di vir de di bijîşkiyê de weke gavek mezin, weke şoreşek mezin çêbû. Em werin di vir de em behsa pêşketina a zanista fîzîkî jî bi pêşketina zanista fîzîkî jî û dîtina rûntikên bijîşkî gavek nû hat avêtin yan jî deriyên nû jî hat vekirin. Di vir de çi jî çêdibû ji bo ku teknîka yan ji bo bijîşkî pir pêşkeve, ji bo bêtir çareserî
ورن جی نخوشیاره لابراتوار جی و تحلیل جی دی بجیشکی ده پیشکتن چیکرن ام بحثا لابراتوار دکن و تحلیل جی دبرده ده واری بجیشکی ده پیشکتن مازن چیکرن لی ام بحثا پیشکتنا هری بنگهین ده واری بجیشکی ده ام بحثا پیشکتنا بنگهین بچه هات چیکرن ام بحثا نانو تکنولوژی دکن نانو تکنولوژی شخوا دورد ناسکرنا دی ام بحثا دی ان ای دکن و ار ان ای چه فکر ری جی ویتنا نور چه فکر یعنی ویتنا نو به دی ان ای و ار ان ای هاتن دیتن ام تایبت ام بحثا کروموزون عندكن او کروموزون ایکو جه نخوشیه را ری بدکه ام بحثا کروموزون عندكن به ریا دی ان ای ار ان ای ریج ویتنر و بو تایبت کروموزون ایکو ریج نخوشیه را بدکه دفرد تشخیص کرن و درمان کرن آوان حسان بو یعنی ام کروموزون ایکو نخوشیاتینن هاتن بدیتن دفرد دماکو او کروموزون هاتن ناس کرن تشخیص کرن و درمان کرن آوان نخوشیان جی بهتر حسان بو دفرد ودیتنا آگریدایی جی وان ام بحثا توریا شانیا بنگهین دفرد هات پیش خستن بحثا توریا شانیا بنگهین امی بکن توریا شانیا بنگهین دفرد اف تورجی وک چبو وک شورشکی بو دفرد جوی شانه آبن گهین چیت کنن پارچه یک گرتن و جوی پارچه شانه یک نه چی کرن شو افجی مگود پیشکتنک مازن ده نوا بجیشکیه ده هندره بجیشکیه ده پیشکتنک مازن چی کر ایدی ام دزانن چه لبتن کو زیان دیتن یا جی لبتی مروف بو خراب دبون چه واد به شانه آبن گهین لور شانه نوف جی تی چیکرن و افتش پر حسان بو ام بحثا آمورن پر بچوک چه بونه کوک لاشه مروفان کنترول دکه ام هیدی ام دبینن چاوا بجیشکی پیش دکه به چاواد به آمورن نو داد کتن او آمورن نو بچوکن لی اری بچوکن لی کنترولی لسر لاشه مروفانجی دکن آمورن طبق محوری چید به کنترولی سر مجی دکه دورده زانه مجی چاواد به کده ضررگیاهی چه نخوشی یعنی ام نخوشی های تشخیص آینا به طبق محوری را ام مجی ام نازکن دورده به آنجیو را ام کنترولی سر دل دکن ام دزانن به افدل چه نخوشی جو کوی داره مثلا میناک ام بیشن کوی داره ایشاوی صدمی ایشی ام نازکن و ایکو نازوری هندورین و به ام آری رجی هستیه مروفانجی نازکن نخوشی و هستیان زرر روان نخوشیان شکوته دورده ایدی اف کنترل لاشی مروف ای هندورینجی شوات شتین هندورینجی هات کنترل کرن به آمورین پر بچوک چه پیشکتنجی هات چه کرن لور لبتن ای چیکریجی هاتن چیکرن و دورده جی هر کودی چه پیشکتنن پر مزن چه دیبه ام بیجن کسی گو دستی وان یا جلنگی وان تنه به چاوات به دست و لینکن ای چیکریجی تین چیکرن و دورده روشا مروان باشتر دیبه تندرسیا مروان جی هین باشتر دیبه لور جبر بی
خو ام بحثا بجشكيت روجا ميا إيرو دي ام بكن ام دكارن بيجن روجانه پێشکەتن چێت بێ ئەم دکارن بێژن هەر هەفتی هەرمە هەر سال دبردە بژیشکی پر پێش دکەوە ئێدی ژیانە مرۆڤان دکەوە بن ئەولەکاریێ چه قەیسی چەندی بژیشکی پێش دکەوە ئەولەکاری سەر ژیانە مرۆڤان چێت بێ و نەخۆشی لاشێ مرۆڤژی تێ کۆنترۆل کردن ئارمانجا تەکنۆلۆژیا بژیشکیە ئەوە کۆ ژیانە مرۆڤان هێسان بکە و مرۆڤ ساغلەم بکە لێ ئەم دبینن لە هەند جیهان ji vê armancê dûr ketiye yanî ketiye bin armanceke din li hin cîhan ew armanca wa çi ye sozgirtin û pere qezençkirin bûye armanca wê yanî arman bijîşkî teknîka bijîşkî ji armanca wê binigehîn dûrxistin û armanca sozgirtina pere û qezençkirin ew bûye armancek nû ji wan re em ana behsa xwîndarînê bikin. xwîndarîn em behsa xwîniyê bikin. Xwîn bingeha mirov e, bingeha laşê mirov e. Dema ku xwîn di laşê mirov de kêm dibe êdî laşê mirov dikeve bin xetereyekê de. Ger birînek çûçik di laşê mirov de çêbibe pir biçûk be pir sivik be lê ku xwîna wê pir wenda be êdî mirov jiyana dikê astekî ku jiyana xwe ji dest dide ji ber ku xwîn bingeha laşê mirov e. Ji xwe di neşterkariyê û hin nexweşiyan de jî pir pêdivî pir pêwîstî a mirovan bi xwînê heye. Lê em werin em bêjin jêdera xwînê yan jî çavkaniya xwînê ji ku tê? Niha berî niha me got lêbetên çêker çêbûne. Kesek mirovek lingê wî destê wî tune be ling û destên ê çêker çêdibin. Lê li vir em ê werin xwînê. Çavkaniya xwînê kî ye? Mirov e. Di asta yekem de mirov e. Derveyê mirov xwîn ji tu derî nikare were bidestxistin. Xwîn hîn bi rengekî çêker jî nehatiye çêkirin. Ji bo wilo mirov ku tendurustiya wan baş be, mirovên ku tu nexweşî pêr tune be dibe ku divê jî carekê di salê de qasiyekî xwînê bide wê gelekî baş be. Pir baş e. Çima baş e? Ji bo kesê ku xwînê jî dide ji bo kesê ku xwînê bide ji laşê wî re xwîn nû dibe ev baş e. Hem jî kesên ku pêdiviyê wan jî bi xwînê heye pêdiviyê wan jî pêk tê. Yani xwîndayîn dana xwînê pir baş e. Hem ji bo mirov xwîna wî nanû dibe hem kesên hen pêdiviya we xwînê heye ew jî pêdiviyên wan pêk tê. Di vir de tê gotin ku xwîndayîn hem jiyana mirovên ê nexweş rizgar dike jî û hem jî ê heta kesên ê saxlem jî xwîna wî nanû dibe û ji nexweşiyan jî rizgar dibe û hem jî di hêla civakbûnê jî mirov jî pêş dixe yanî civakbûna mirov alîkarî di vir de ji hêla civakî jî pir xurt dibe. Di vir de em werin em derbasî nexweşxaneya bin. Di hundirê nexweşxaneya de jî pir nexweş henin ku çi ku hin lebetên wan kar nakin. Em dibînin hin jê dibên gurçikê wan sekirîne hin jî ji hêla dil hin jî gelek lebet kar nakin. Li benda çinin dibêje divê lebeteke nûh ji were bidestxistin ta ku ev mirov
ژیانا خوا بە ڕەنگێکی باش بەردەوام بکرد دڤردە ئەمێ چ بکرد ئەم بەحسا دیارکردنا لەبەتان ژی پشتی مرۆڤ کۆ بمرە ئەم بەحسا دیاریکردنا لەبەتانم بکن شخوا ئەفکارێک پر پیرۆزە ئێدی ژیانا gelek mirovan jî bi xwe re rizgar dike. Divir de em digihêjin dawiya waneya xwe niha du pirsên me yên xandinê hene em bi hev re çareser bikin. Niha em ê hewr du pirsê xwe yên xandinê bi hev re çareser bikin. Xwîndayîn ji bo kesekî ku pêwîstiya wî pê heye tê çi wateyê xwe tê wateya ku jiyanê rizgar dike û heman demê de jî civagûyîna mirov jî pêş dixe. Pirsa me ya duyemîn dibêje çima heyanha hin derman ji bo hin nexweşiyan nehatine dîtin sedema wê çi ye? Ji ber ku teknolojiya bijîşkî ji armanca xwe dûr ketiye tenê armanca wê bûye qezeckirina pereyan. Wisa xwendekarê me zîrek em digihêjin dawiya vê waneya xwe em digihêjin dawiya pirtûka xwe ez bihêvî me we bi şêweyekî serkeftî we agahiyên di vê pirtûkê de qezenc kiribe divir de ez bihêvî me ku pêşerojek xweş bi we re derbas be û hûn sala xwe bi şêweyekî serkeftî jî we agahiyê xwe girtibe saeta we ma xweş û dem baş.